kabing singa na indai showa ne mami kalau ke mami kabing bina kabing kemuni ena ya kabing singongo na wale muna kalau nomuni bossa embula endina koko ngata mundo na sele wa batir nomuni bossa kale rosa le tolo sobre de bata na mulher da muni e sakti muna kalau na wale muna kalau sakti wa da mai ne bili bilia na wale muna kalau ni roko pati muna nomuni bossa ni wana no pati buka pare de turo nomuni bossa muni wa ya nomuni bossa na kabini singa na ina sin tale wale ena mai paya fora saranga na beka ke de ni satala mai kina me mai paya to ka kina ke ne mai bumbu ma mi sa ba bi na ka kina na level fellowship go be na sa sara ki mai mi sa masu ni mi marro ka bi tangu ma na ngam mi sala na kalu ani marro ira turang ni bukai na mera bi na mai ena fellowship go mi sa masu na kalu ni ko ni na ka daun rewa na material lo ki mami ila ba na nomuni rara matambu na kalo na kau konya nomuni yang tambu na nomuni bos na kalo na dina kina ba ki mami karara ma tire mami no sa kim sa mas ki kina na kalo na be ba kasama na be buna na be ba buli ki tombu ramba ile bu na tubu ni to na nomuni bos durang ni na kasere ka be ki mami ni na bo matali ta na matai ki mami ba ya me ra ki mami raina durang na be ka de kena bika kito oni marro ya tuna kalu bembala kikema kemi sa ko gabi bina kakina ko gali beke mo ina kami singa na dai oni na posa mama tata sa beke babi kapke kema me kema mi ngoma karawa kana ne mai ko to wata mai beke mo ni ana ko ko ni no ni na wata na wale na kalu kemi sa masuta na rai chisu me na umbira kana songo ni ngo umbira kana no ni bossa umbira ka turanga na leoni fellowship ke ena singa dai orang me ke mai boy bota to bota mai be ke ke sa mas ka bo abele bila kati ena rai chisu ye mami sor ka de mi bo dola amen me ba ka de to sala ko bati ko mai nai bo muli ni soli bakaristo Christian giving lesoni rambai leru ita usana enda to sana sanga mandangan meta to tarando na kena yau bebo kai kita to kina kera ni to rita mandangan na tikin duo sa na tikin na pa sa solen mo test of giving scriptures ni ber ni to rita na bichi ni bolta ko chike indo na tikin bolta ko chike na Isaiah kera benda rita mata Isaiah wasia pasang vulkan 5 Isaiah 45 and verse 18 Isaiah 45:18 Bila mata mai rua tolu sakala kau coba kemudian mengalami nakalo kwa kemudian murmur kama sabab tondeta kwa asasema kama nilala samuria na nita kwa yo kuchoba kasa sena nita. Praise the Lord. Ona reda tsukori ana sini mo tampo baka mata na taga bitina to ode ambulia na Roma la que no grupo, right? Praise the Lord. Hallelujah. Dah kabar dia tala. Jadi praise the Lord. Itu nak kena cuba. Bila kita main dalam mau kawan lain gori. For the Lord who created the heavens is God who formed the earth and made it. He established it and did not create it to be wasteland, Yeah. but formed it to be inhabited. Says this, I am the Lord and there is no one else. Praise the Lord. Isaiah 45:18.
Praise the Lord. Yeah. Ambulio koya na loma lang kina burura, especially via de ambulio koya me batawani, ambulio koya me takataki, mai now mai ambulio koya me batawani. Yeah. Praise the Lord. Betul kan? Oh ya. Gue. Kaya malam na nang bully itu kena keluar na lo malah yang kena pura in his mind. Sa kilasan ko ya. Ini nakakita tak cukup. Enan dua nama yang pengetahuan, dua nama yang bukan Reina, dua nama yang Kina, dua nama yang taka. Bahkan kira, it was already in his mind. Ya, ninguém membuli itu kau na murah. Praise the Lord. Kau my purpose ni tolak ako na benci ni morta ko cukup. Oh, sorry. O binakata me dato kilase dato reida ni nakalu saranga kwe mbulia ka kata uchuko mana lewa me bertana lo malang kina buru-buru bona ikuringa ni nose ko sa timbore me bertana to soika kene kuringa bona no ni tala. Praise the Lord. Hallelujah. Oh ya lo kat tu. Praise the Lord. Amen. Sandon juga Sandon juga. Praise the Lord. Kok cuma ini negatif kok. Yes. Kau na ikuringa ni labi-labi ni noto membala tan solikai. Hallelujah. Praise the Lord. Kembali balik mereka kuning tu begitu tu hendak tu tak cukup. Se pada yang mulia na loma lain kena burung-burung. Praise the Lord. Kini garua. Ada tu na sangat talangan ni mburita ka indo na ka tu weekend da wala kalowe esa kuno mo ko soli especially ni ka kene kene ko no na kiri chiko ko ya tu sana ka mburita praise the Lord yeah. Kalau sa ako itong dua nga, sa katalin dua tali, betali ang tali, o de tali tukuna chikun, go. Ni uchi kere may no na tukuna chibay ako ya, at the end, isa no na chikun na kalawin, including his life. To sa nachungure na lakwaya, ni sa tukuna sa chikun ako rin, ni nongo ko murumur ko sa tukuna murita na nongs ko now, nongs ko. Sa chikun ko rin, the first one. Yeah. Pada bersatu berikeri, kau habis kau awalnya,
English and Fijian. Satu orang coba ya, okay. Ni nona ko bura taku doko. Kena pada nakachi bendelai bura, nakachi belomai bura, nakachi bembotoi bura, kena kaiti go wa buki si bura. Kena pada nakai laurai, kena kasih ni laurai. Buat kena nona kena tu kena kalau, buat ni kuai serang ayam bulia. Praise the Lord. Sabi ben dulu to kaya bida na kena scripture ko sa takong ko ada ko na same 5 bulletin karo o matataka sarang na kalo same 5 bulletin kina karo dia biar merasa gila mudah kena kuih sini lah kata lama yang mana bumbu kitchen ya jadi ini nak kena cik kuih the cattle on 1,000 hills belongs to the Lord na pulmo ka undol na bi dala di bunuan bi ulu di bunuan nak kena cik nak kalau praise the Lord hallelujah boy Tuhan nak kau ni biar kaki nak tahu tala tiba itulah kau dapat itu pernah na bakas sama ni solika betul dah bono ko bina kata cikgu tu may tahu kina balay lah ikut akong gawin na babi number 7 Now this is a very powerful prayer. Kita na scripture may tak ko ito sa lako may boy. Boy kita from 1 to 6 ka. Ito ko juga nak kalau ni nona ko puro kena bikakit sa sinekina yan. Sami rusak luka bat kina dua. Kajo ga sa renchon ko puro kena bikakit sa sinekina. Abe mo dua kaya rasakin kina. Sawili kina tamata. Praise the Lord. Why Amen. Ya, tawili ka man ko. Kung namatay ni Bino nang goy, na wasya mo sa kadiwa, man kinatin kalima sa tong gori. Sa tong gori doon. This one. Uncle Rob, did you get this? Okay. All right. Rua ton. Keep going.
bem. Na seri do me kenda ko na tiko bakan dua e na bulu purongo. E ba ngono nga na lonta mai tiko eke. Ya kada tikina na auto tikina na tin kawa to no ni sa takamai be kemuni na ka kera kasanomuni na ka kema mi sa solia be kemuni. Pembo enda solia le start ko nga wana kalo na ka ngai no. Praise the Lord. Kaya saya sarangan ini dua nak itu, buat tahu kena. According to this scripture. Entah lah kau ngamai, entah mai pengetahuan, entah mai marai, entah mai taka-taka, entah mai beibuaka, entah mai wasser, bango. Yang ni uti kena ya, esen orang kena itu mana kalau. Esen orang kena itu mana kalau. Saya sarangan ini dua nak nonda. Praise the Lord. Dan kenapa kasam pantal?
aku butuh nih ya. Sebentar lagi tahu masih sih. Sebentar benar tak boleh itu nama singkalo. Karena ni mata tadi ko beka tapi tak kila. Kita mata yang karena orang tu. Betul ko baik. Berrotio. Emeni. Iya. Kalau nggak dia mau agak itu gimana? Susah kerap tu. Itu kan betul lah. Itu baik mana? Amen. Amen. Total lebih kita tunggu la casa e mesmo assim. Praise the Lord. Especially na bulan ni Solika na ulu ni kakere
Melako buai. Kaya malam and the sin na rin kay may sulia nga ba na sisibeni sa navirbeni na kaya ito nga paparang. Sinron na kay may sulia dua na bobo ni ka. Santa spenta kay Saan kayo boto nga na 1 cent, 2 cent ito na kay mamamay samsam. Na 1 cent, 2 cent, na 5 cent. May natong kay may sulia dua. Buwan na kano, may bakaya nga tayo kinaro na nakatakay. Yung kaya na doon sa nga may lako ba na wulo ni kaki sa nga. Sama ka matataka sa itong ako na nanaribo na tayo bikin na ito Praise the Lord. Kaya. Amen. Set up naman nila nung mga pantala. Praise the Lord. Wait, kita lang po. Next page nga, next page. Oh, and Amplified. What does that Amplified translation says? Chronicles. 1 Chronicles 29. Yeah, 1 Chronicles 29. Iya, tinggal dua kere. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the mighty. Indeed, everything that is in the heavens and on the earth, yours is the dominion and king. Yours is the dominion and king, O Lord, and you exalt yourself as head over. As head over all. Benar-benar the head of our possession talaga nila ko buhay. We can't give him the leftover because he is the head, so he deserves the head. You can't give him the leftover. Yeah, he's not the God of 1 cent, 2 cents. Kaya the God saranga of the naulu saranga actually ko. Kaya buat tala ada kay may bipo atau kita nakalalay. Kaya pala betul ko sa the main one sarang apa. Without him we are nothing. Kachiswa. For without me you can do nothing. Untuk biar mana tu bikin dong kita kan tahu mas. Tadi ni ya tahu nak. Saya nak gitu. Pasal ya. Tapi yang sama, doon ka lang hindi pasang karate. Kaya untuk bentalan mo. Daw sa doya ko may daw kasi daw chupa nito na nilotay. Kaya wakang daw rin ko nilito nila. Sa sol simba kino kino na tayo. Kaya pa ko. Ako ayaw ko nila ko. Solirawakan ng solirawan na igarawa. Ako na ako, hindi ko na igarawan. Sampai pun ya. Jadi sono mo terus ang bimba sa ako kay bimba na sa akin sa son sa iyo ko na so. Which matter we want it to come back. Sampai mau matatag. Iya. Praise the Lord. Sabi ang matatag pa bikin na to ya. Sa dua biya taro na tantiman para kami ke antiro. Sabi ang matatag pa ya. Now yung kaya sarang naulong na. Yeah.
Pero kita nunggu itu kita suka boleh malam kami. Kita na ini tertak. Dan bergerak. Ibu ngapati ke berapa kilo? Terus untuk waktu serana, nanti boleh benar-benar kalau makan. Kalau orang tahu ni kalau memang kena wah di sana kalau yang bawa kan. Saya bernimbit memang kalau beras tentang mana. Saya di sana beliau. Orang itu selalu jauh. Kalau makanya mau singklan kena bisa naros kan. Kena rumah kalau besok. Teman tu kalau untuk kata nak kita makan. Ya. Sudah kundung dah nak kaki. Iya. Kan bentuk tu beliau. Ya malkai ya. Satu aku. Terus aku baru terus aku baru nak kau masak itu. Malkai ya. Ah. Apa nak kalau ngapa tu kalau kamu betul kerja. Sebenarnya teklan orang berpinggir. Karena tak betul. Mau pilih kita benar tu. Sampai kira. Kami teman rasa dapat tahu tak kelau pasti tak tahu apa ya. Ibarat lewat terlalu. Pas mendengar dulu kayak itu tu. Terus makan apa lagi? Ya lebih bagus itu kayak Satu nah. Kalau cuma Taiwan atau Iya. kira bisa dilakukan sekolah bulan. Besok aja. Time is more than enough of what we expect. Pero doon namin araw ito, kumakas ito ang kami nagkaroon bisa lah. na kinakain wala namin dinakapagta o ito mo sa mga pagpusit na kami huwag na nasunog kain Dapat tu pun tu beliau kan. Iya. Sementara kita lakukan tu, beliau malah sesuatu lebih kita kan. Karena nana pos. Orang bukan. Praise the Lord. Bina kalau dia mesti. Itu tu sangat merah tu orang pada sini mau tahu kata apa cisu sangat sangat bukan dia tak apa ya. Dia kau kalangan itu mungkin dia BKK ni boy. Namun itu orang cisu Kristo Ini apa ni? Sini ni kawal na nonda may taliraw raw ti kino po sinikalo yo taliraw raw ti kino po sinikalo reida kila karo ko talaga nakalo Pero nakalo sini mo karo ko ta kain dora tamata o ko ay karo ko ti ira nga karo ko ti ko praise the Lord What will you go for? Those who honor me, I will honor them. And those who despise me, they will be despised. Bangko. Iyo. Na bunuo tong tuang nganggo. Na bunuo tong tuang nganggo ko kaya nakalo men tapos katubuli ko kita. Nowhere else in the Bible tukunan nakalo men tapos katubuli ko kita. Only in the area of giving. Bangko Ona pa kawili ka tali, I think it should be in here. Yeah, it's in there. Ona pa kawili ka na may puno tali mo ata. Puno ka kako di ba ka tumuli chob na lumkalo. Ako di ba ka tumuli chob na lumkalo. Praise the Lord. Iya kwa nga ako. Kwa sarang na puno ko di ora tamor na kira chin monta na pa na ini. Na tingin na chini sa to sa ta puno sa ka kira ko Na pa na in verse 10. Ito sabi niyo kita matakamay kira-kira. Ito sabi niyo matakamay tingin bumay na verse 8 to verse 12 sa atong gori. Rua Tori.
Bibir untuk mengerak perbuatan tadi. Menusuk menyesal. Ia Kalau perbuatan tahu perkara. Keraguan di perkara untuk gel. Dan serta seluruh kemampuan untuk ini. Sampai coba asal kosa berkelompok itu yang lebih Ustaz Allah atau kita Saka show lewe bunga. Kaya lo kanga tekin to na kalo yang boleh kina to na kalo. Ano kaya wakat to boleh yang mat. Dinati yang mat. Karabi yang mat apa kabila kaya na area ko. Mereka ko ada kena baka beach to mo na singa na kay na manran. Sa dulu juga ako tala. Singa na kay na manran. Kaya baka wili ka na kay na makaperta ni tulo mo in tithes and offerings. Plural too. Ada rado ba tarabay? Karena bahasa ini tunit sabi ko na kalo in tithes and offerings. Kaya baka na ikurni no si soli ni mori. Ito po nito kina mori ni baci mo na matanggali tithe. I think it's kalimat siguro na matanggali offering. Pasol birto na matitu isirele. Wa ko pluro juga kina go na tithes and offerings. Sama tata sigo ya. Presa sa sigo na kini mo matal. Dong kay baga wili ka tunan mo ni mata me bikin to eh. Praise the Lord. In tithes and offerings. Bago tuno ko try me now in this, test me in this. Try me now. Baka tumuli ako man. In the area of giving. Kung nga nabunod doon nga, kakaki na nakalomit ako tumuli ko But ako yung challenge na kita sa rakap kaya boy. But so weekend na lomana sene ya lona connect ko bata nona wallet nona baus ako pa kachi kina ne wala tambo na buno nga sati ko kina na nomi ya sati ko talaga kina na beta ko ngene ya na connection ko ko na nomuhat bata kina nomu baus men saku ko sarangan gaya lang ko di ba taka na soli di ba kami sinari saya soli soli ta mga ni loto ya taka tama ta sa atin ko sa kulo sarangan praise the Lord ya siya ba ni soli ta ba talaga patal tumdang ni mo mata kau na unaw ng daw makabata na nagpumunto ya kung makabata na nagbuwan ni Nomundo Ugeli na sana talaga ni Sewang Punta nagbuwan ni Nomundo Paini sakay ko chowa nila ng buka Marurico satu orang tahu bahwa tumbuhan terterumai kalau mengaw asoli ng bili kung si Karuta lah kung baka yung Marurico kung nakita na karoon may Marurico ikaw na bumag nakita na karoon may Marurico kaya ang kalitan siya all blessing cinta lagi na praise the Lord kini
may balilog. Nino na mama. Ay, alito. Sila ko i-bless. Tujuki na bimaro. Karena naliwatan, nalihan raw na po hilip. Dahil pamatiyan na buwan ka. Ako ang buta ko. Ang buta ko. Nakinyo niya. Karena apa bilang kemana karena keluar. Nama nakarabal yun na yun. Oh, kami relax dia. Main dulu sering nonton. Kalau yung tali-tali tinjikkan dia. Praise the Lord. Ni tentu nanti kau yang mau. Sampai nak kapan nak keluar nona itami. Nona itami nak keluar maybe maroi. Nona itami nak keluar maybe tanggumat. Nona itami nak keluar maybe warai lah. Mereka pun indah dua nanti bukan rata. May seguro na nung no praise the Lord. Itu minto ko sa kino nang pulo to ba financially kaya ko na to pakede Kali-kali ako sa kaka. Patay ka sana ano to nabun mo dito tayo ka nabun dito nalang ko tamay. Iya. Betul. Itu yang beliau. Iya, isip pun. Itu mana yang dia mulai? Dia mulai dari mana corona baru itu selain mungkin. Bagaimana kalau dia buka buka, besar banget. Kurang teman orang punya orang kita, orang punya dalam orang yoga. Kalau kamu teman orang punya, dia itu di kalau dia nak ini tu. Dari rumah kalau nggak terkaki, nak buat tele ini kau ini tu kau ada waris, nak kau ini kau, asal, mana, asal kamu tangan kerja dari siapa kamu yang buat, Saya nanti kau nak keluar. saya ini nak keluar berapa, nanti dengan rumah tu dengan rumah yang Donati ini lesu itu kita tengok, lepas sangat kita datang telur, memuncul dia, bila sudah kita saling yang mana kita tarik dia, bater itu, sah, bila muncul itu, ela pun tu na mission, kita sahaja itu nanti sikit. Karena itu tak boleh mencuba itu kan itu sendiri lah ya itu sesuatu yang kebanyakan itu apa kamu kata so pertama negative media reporting dan pada tena biar dari tala-tala tele evangelist ko sa tuloy ni sana dunia orang pakai chat orang pakai walelele udah katuto kaya because of that negative reporting era sana nunggu era sana oh ya udah sulit cukup ya orang lain butuhnya wala kini tala-tala ya sing sana yang nak yang mulai kamu coba yang mulai sa kuai mungkin orang kuai ya dan orang sulit nggak tahu nggak cut off talaga kini orang blessing dengan kaki betul kuai ya kamu tu itu cek koman ini tu dia berkutat. It's not an option. Usually access it's a command. Everybody is free. Misalnya dia tidak punya komandan untuk beribaro. Dulu kaki dengan bersama Prabu. Yes, itu. Kau di mana orang? Di dalam keluarga. Di kau tak kena. Siempre lo kota nga may mama yung mama ko yung marro ito kan yung ito perintah ko fin iya iya iya
say it's a very small virus that grew around liver in Afghanistan.
ainda mais vi bota, ainda mais você, ini mau ceketnya ainda, tapi kan tapi yang murid tak mau nak kalau tu macam saya, macam orang ramai nak kalau mai liu, wah, ainda mais sulit list tahu tinggal orang kalau nak kangen orang ramai nak kalau, wah, so pakai nanu mah, dia rasa sulit oti, seti pun nak bira, seti pun nak bira nak kenal lewat ambil tarong, nak sulit, lepas ni sulit, tapi aku mana sulit. Sulit kita kata kat tipu. Bisa ni. Iko sa sulit lu start tinggal ko mo nak kalu nakangay no nangamay na kalu. Ini balkon yo sa sulit. Sa awit sarangay kaya nagalewa kaya nakakit kaya ko chubi ko. Diba kamu na biyang punita kasi tarong kasi kangka. Muna la ko kina sa apa ya kina. Puro sa sino business ni. Praise the Lord. Begitu saya tahu sih buat salah jadi yo kayaknya kalau tu main itu kalau tu nak urus sebut pas sudah baik-baikin kalau tu aku setelah kena kasih kerja dengan tujuan aja kalau pas sebut itu betul kan bisa gitu kan itu kalau masa lebih gaya itu nama saya kira untuk total urus sebut kayak kalau terima buat salah tu karena mana yang susulan baru nanti itu kita itu kita salah itu dengan mata lutar itu satu dengan sisi misalnya itu kita nasi tamu waktu itu nama di nakor waktu salah tahu namun itu tadi kita lebih kita membela sangat mata lama itu natural kita itu natural nyasau kenapa ya? Mama kalau kita lagi, ini mama kalau kita begitu ngasih, kita apa ya? Wah, uang tahunnya orang Rusia belum cukup dengan mas. Gitu kenapa ya? Bunyiannya, nabi singa tampil, tadi kan nawangan di bulan nakat ini, yang tuh cuma nawangan di bulan mission. Ina nawangan di bulan mission, bulan cuma kita nak begitu, dia cukup kita nak 50 sen, nabi singa tampil. Apa ni 50 sen bersama rumah itu tadi berbaik tadi. Ikan apa ya? Bingungan ni. Habis kata mungkin yang tu lepas kena sulit, nampak orang ni boleh cuci 50 sen, boleh cuci nada ini. One 50 sen bersama. Rango. Praise the Lord. Nasulikai. Nasulikai. Sama tenda. Dia mana sampai lupa yang pakai. Sampai lupa yang tadi kerap sampai itu juga main ayam. Kena yang nasulikai. Buat di tak ada. Di itu satu sering pasal sesuatu juga. Okay. Ya, kami kedua itu kalau main total salah kita kosong untuk yang sering surat tambahin dua. Kita mau nak dulu tu baru dia sama lo tu surat tambahin dua. Kalau mereka kita pernah 50 sen, kalau mau sambil masuk memang tu kan, memang ni pas sudah beli pernah yang surat. Itu dulu dia beli bayar rumah beli surat. Tadi balik tu masih bisa tak tu. Mungkin kuasa waktu tu malah mereka itu. Waktu nanti kami nama tertentu yang saya maksud. Kita buat Instagram sangat bermanfaat. Waktu jumpa dengan cukup dan if 50 cents sama di sini kita terlalu berdua mengatakan. 50 cents itu kan. Kalau mau baik rumah, dari rumah lo tu suka keluar dari kota dan mengisian itu. Masa tu salah kita. Kita kombinasinya ya, betul nanti kena kalau 50 cents. Tapi 50 cents ya, sama mayo bagi kita lihat sudah sarung berapa. Dulu lepas ni piti itu kalau nak korang, satu tu kita mau makan balik, tu satu kita tahu. Karena lewat betul ke India, atau terlalu betul ke India salah 50 cents. Kalau tu punya tak ada 50 cents po. Tu, malah punya sulit nanti kalau nonton musik dan ayah lo, terus mau
me bawa beli mana mana ya. Namun segitu puluh tu kita sama itu lah. Ini namanya apa apa ini? Tapi yang musuh kita ni. Yang orang kan saat ini bagi tu di sekali. Juga itu nama kita boleh tu satu bagi kita. Sangka sebelum tu sampai terlebih macam tu. Dan juga nak mental dan lewat kaitan dan itu lagi karena makai berkata kalau makin yang harus tolika yang wanti itu yang yang main terus kita belum bebas belum mandi tak terus dia nak Praise the Lord. Amen. Atau lah ni bila kawan ni dia Thank you, Jesus. Suka yang bom ni kuah,
lebeti neli kima kita wabot turang nandina kena nararam ni namuni mose dina itu doh na kalu ni mimi sos na kalu ni mimi binaka ni mimi blessing ni mimi maroi tiba na ena namuni bosa na kalu ni dinda na wali usama na kita mata na wali usama na kalu ni usi kita ni wisi tiba na mumi pula bless tagi na leki man kimi suka ni salatani kimi suka ni kimi salaveti kimi suka ni kimi sasatari na ibiki na kalu ni Liu kiki man kimi gongi kimi muasya na kalu na bikali de budi sama ka tor ni mi bola na kalu dinda nomuni na silibo nomuni na kalu nomuni na dulu ni bepo mo kalu ni dulu ni mo nomuni na malangi nomuni na burura kena kake na satu kina na kalu siang ni tundo na kaya ni mami na kalu kimi suka wale turana chisu siang ndo na kake mi na kalu tarawa kimi sama bini kata kimi na kalu kimi darabo ki na kalu na roma lagi na buru-buru na kake itu kimi kalu na kalu kimi mi siang ni mulai kabir ni mi toka na sini kimi na bomi koa turang community turang chisu indi dai kimi sini keleta na bekar di la rumah na bekar di setawa ya kimi misana no miri tu na mas na kalu na bomi koa muni saya malah tu ko na lon na kalu indi dai ko tatan mi kimi mineli vele na kalu turang ba giti ki mami na kalu indi dai kimi viva mai na kalu na tepel guni baro ta na kalu kimi mi kana kambuno ka mamong mau tagi kina kambuli kimi mi tu no bulan ni bisina ni mi kalu mati tu na kimi na dai turang kimi sama sule kira na kalu indi dai kapon sule rabat demo ni apa la tu na lon na kalu mo sim kimi sampai sa buru-buru na kalu mata kila chu na kalu ni kimi mi sa bol ya kan ni na desu tal mai na kalu dai dasar buat lewu sama kalau kimi mina rumah kalau na lotu ni sila tamong bo no muni boss kakana yang kena na tau dono dum kiki mani tu na kalau na tini bulan ni bengara sulka mikime mi ubang giti tu na kalau mikime mi sule na kain dum no muni na kalau dasar buat lewu sama kalau ni tiga-tiga bo Jesus binaka buat lewu turangan na bu valen bo binaka buat lewu na lono ni alam na kimi mi domi sota turangan kimi sama masuk bless tak bang tahu nama sobana lolo baru tak nak kena tu nak kalau tu kilani siapa ni kawali nak kalau nak kena mai bagai guri tu nak bunuh kan bang sobana ni mata ena buku niat tamu ni nak kalau dia tak boleh berenang ni bos bunuh tu nak ni kena ni bang tu tak kami ni kok kita setting bom mana ni bang buli kita setting bom mana ni bang tu tak nak kalau dia dasar boleh usar nak kalau lotin dia ni kau ni lebih tu ni mos pinakata ki ba roro ta ki chana ni masu chisu ni mo bola amen naka thank you Jesus toka nakanaw salat boleh praise the Lord amen antiro tapi tolong kono ko praise the Lord kira ba nga itama ko rigore Sisu na Kau buka suka na baka kau buka ano kunin na kawan sa awal orang ni ala ni beran ni ako nang beran ti komay melet ni sasu ka na baka kan ko sa